Kaseng Nyautrap Youth Council HYC West Castle District mentakasngi kalayo banyakando UDC ke West Castles ubah Garrett Alexandrites. Nagabanta ban dawa pensted no ya kejing khotto examen bat interview tungkam DSC kebala sateng nadu snam arjar arpo terter bat ban panjing syairu halor kejing penmi advertise thamai klaim dapat la ban pendep syuai kibarim haba klan cikilat petai kubor hadin beladap kendo UDC nagaliang jong samla lum langkar simle Presiden Kaseng long bau DC ulapan pau bagi daw jong kejing slam ban pendap ya kita kejing khotto examen bat interview tungkam kadai namar kejing wan ki election ke wei hadin ke wei nalor kejing pemyo iki hall ban penlong examen ha ke wei pat kaliang Presiden Kaseng ulong ru bau DC ulokular khmat ki khot ke HYC bau un sashim khia kita kemat badru ban pendap no mentau snam ban khotto examen bat interview ki post belada pen bena lingba ka DSC Nagrian kami ke HYC West Castle District mentakasngi lawan banyak pintu iai sa Garot namta dari Deputy Commissioner di West Castle District halor kini ke kajing lumar kajing mud jogi kun sama menta nomor ba hadin balami ke atas ke pertamai namta grade 3 nadu aku pratrik na balai arja san kunjur grade 4 lami aga sautarik April arja san Henry laring pai pus kibala mi abutas nadu usnam arja arto ter khantam usnam arja arto kuai mula palat ispat lagi pus kumut syam la pendap dan le exam dan interview hak ni por kidang dan bedang sa teng interview dan bedang sa teng di exam hadu ini por Nagliang jengi lawan penduk nomor ba ketkum kejing uji sama puli khantam sama warkam kalau ba ilabu jingnya nomor ba lesikin sim dah kenu kebental lesikin sim lang dan ni kena gadur hadin banyak kenduk bahai DC Nagliang jong DC isa DC laong ba Nagliang jong tumangi la kerpat balak nu ni ai kejing kerpat i dewan pendep suaya barok kini ki bala dep advertise nadus nama arja arko arkuai ban pendep suaya kini hadu benda tungkam yaki ban hadin kata sasim pad kini ki badang su ai advertise hani usnam bomenta ban Nagliang jong la kular ban Nagliang jong ru insa simpia ke ban ai Nagliang jong ba insa simpia ya ke ban sim ni ke benta ban pendep suaya ke interview yaki kelas ke jong yaki interview kunjuru namta ban pendep yaki exam hakini yakini ke bala advertise nadus nam arja atau kenamba hadin bala adep itu insasim saya kini ke badang tab mentas nam di Nagliang jengi kerman skam katakan wanra ini kerman kun sama nomor teng kun sama ki ong ba ada sim lang no lesi kan sawanra jeng haka snam kam ngam syua ke over age la simpat hakini snam ke ban sim lang bar kini ki otas bom tahan rai la yat la ka jong lesi nomor kin sim tik ye ki ba kerkum ki tab snam arja atau kan wanra ya ki jeng sekuman ki bat lesi ban prepare ki exam Nagliang jong isar ilong ba ka wei ki jing wanra jing i menta man ba ka de kini election resolution MLA wan sa ka MP wan sa ni MDC la se kan wanra ki jing thut lung ba ka ni ban lung ba hadin menta wong ba la se Nagliang ka office ka nom don syuk nu daw kan ele ban pentulun mentas nam ka thong jong ka DSC for West Castle District ka thong mentas nam long hadu ini bola apply attachment dewan pendep ya barok patung kam ni kenapa wanra adu om tang jing mentai pa ba tai kham tam ru ya kejeng mentai play kam po ke distrik kata kadi ke benta kaban election bar ka wei ru kadi kejeng wanra wong Nagliang jong DC wong ba ka wei kejeng gelong ba dei bom nomaki no wat kam ki labun wanra jeng leng ba kejeng tho exam mio jaka ban tho exam la se ta ka daw gi habani penbet be school dok pendep gi meeting ini gi tayo baladap ban ya penbet ban arrange school klang ban yo pendep swa yakni ki bala apply nadus nam arja alkau tikata Nagliang jong hidup ni ai budin ku Kaseng bagi kuahi baka DSC kan wanra bakan lek kham kloi khnam bakan nombu jing thrais liu kun samla ki wat kam nam bakan long ke jing ku nam ta kalawai jaga pateng jong samla po jang West Castle District